Pozdrav dragi gledalci, vi gledate Kuvati dušom. U današnjoj epizodi pravimo pasulj sa slaninom. Pasulj oprati, potopiti u hladnoj vodi i ostaviti da odstoji. Vodu procediti, pasulj naliti hladnom vodom. Iseckati šegarepu, luk i slaninicu na sitne komadiće i staviti u šerpu. Zatim u šerpu dodati pasulj i naliti šerpu vodom po želji. Staviti da se kuva. Zaprška. Na malo ulja dodati kašiku i po brašna i kašiku olove paprike. Ostaviti da proključa i dodati u pasulj. Sve lepo promešati i posoliti po ukusu. Pasulj je gotov i spreman je za jelo. Prijetno!